press statement aputha alam ke pangcheng lo pulo pini ni phai tarik ini 12/7/2022 Jakong Julayani di Press Club di Pulau Karbi Ex Revolutionary United Forum KERUF mate abarim resim tang resim keot song trok 6X militant organization KNLF UPLA PDCK KPLTR KPLTM Lapen KPLTC atu mahin pen damtang Karbilong Accord Karbi Accord 2021 mate MOS 2021 apta lamthe isi ini sorkar gop athengnu lamthe ke pangdak pen bilta ong chutai along pache thang bondo damtang aningka narni apor along abarin bisim don asong song trok 6 militant organization atum lapen sorkar go India go Assam Anggong Kachingwai pache tonsi Lamdon mate Karbi Accord 2021 MOS 2021 Delhi along Chitokponlo Lamdon 2021 ateng sorkar go India go Assam atumahin ben Lamdon alam the angdeng pi angdeng su kitu anta ke pacun daprang nangji arpu mate moral responsibility do laben ke claim ponji alam cak tadu laben jongdambe Lamdon ke padulia farman laben ke pacunji farman si akehai Amit Shah Home Minister of India, Akai Narendra Modi, Prime Minister of India, and Akai Himanta Biswa Sarma, Chief Minister of Assam, Karbi Anglong Batai Nang Humrilo, Amparta Akai Tuliram Ronghang, CM Karbi Anglong Thomas Council, Honorary Doctorate Degree, Peace and Development and Unity, Uhehui Kemanta and Heglo, Lapen Karbi Anglong Thomas Council, Team Karbi Anglong Atum. Lamdon 2021 Epachun Pom Nangji Arputo Lamdon 2021 atengsi damtang aporalong akehai Narendra Modi Prime Minister of India Jota Karbi Anglong Langsi Kachingthur Asai Amo Along Eta Somponlong Lamdon 2021 MOS 21 Epachun Pom Pamiji Lapen Kepaprang Ponji Aparman of India Lapen Karbi Anglong Thomas Council, Tim Karbi Anglong, Atum, Abarim, Risim Keot, Asong, Atum Apang, Rapchari, Atowar, Awar Sai Mate, Political Rehabilitation, Political Will, Amoton, Pinchong Nangi Mate, Atowar Ko Nangi, Apollo, Bonda, Non, Rabdet Athengnu Along Keklang, Lake, Lamdon 2021, MS 21 Apang, Kemisen Lapen, Ning Ite Kipi, Awe Lapen, saya kita cuci punci dalam panggrade, panung asal titik ponolo. Lamdon MOS 2021 ateng pen, go India go Assam lapen. Karbi Anglong Thomas Council, tim Karbi Anglong atum, lamthe kecipi alam jago anak putar, ardi arpu, responsibility jideng pon pen. Saya kita cuci pon pamit hegi apang, akeng kam kacijor kenang sotu, walam the panongsi abaring risintor asong. Song Sokatum mate kerap amate Karbi Ex mose United Forum asong in ben kacunigi epil alam the pangdak mose bilta pace thangkono lasi number 1 Lamdon 2021 along angdeng Klaus Doan Prabjin pen go India go Assam pen kakatum ahin pen kepacun pon keklem Lamdon 20.2 Lamdon 2021 along angdeng so 2.2 2.3 3.5 3.6 4.4 4.5 4.6 lepen 5.2 ateng Prabjin pen kepacun pon keklem go point number 3 bangkel polo Lamdon 2021 ateng kak mate tim Karbi Anglong atum ahin penta arsijit artu deng ponsi Prabjin pen kepacun pon kiklem point number 3 bang 4 bang lapolo Lamdon 2021 ateng go India go Assam atum ahin penta Prabjin pen sai deng pon
deng ponsi ke pachun pon ke claim point number 5 ke Lamdon 22 na utha kerap asong ahin pen ke bang hilang arni Delhi gumri damsi home minister kaprek a minister lapen go India kithe giding atun ben kachitong asai deng ponsi Lamdon 2021 MOS ke pachun ponji aphan sai deng ponko ini ke press statement ke lamel